Nameya Pawlos a ji Galatyan re beşa yekemîn. Ji Pawlosê şandî yê ku ne ji mirovan û ne jî bi destê mirovan, lêbelê bi destê İsa Mesîh û Bav Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakir, bûye şandî û ji hemû birayên ku bi min re ne, ji civînên bawermendan ên li Galatyayê re, ji bavê me Xwedê û ji Xwedan İsa Mesîh, kerem û aştî li ser we be. Wî xwe di ber gunehên me de feda kir, da ku me ji dinya xerab xilas bike. Bi wî awayî wî daxwaza bavê me Xwedê pêkanî. Rûmet her û her ji Xwedê re be. Amîn. Ez li we şeş dimînim ku hûn çawa ev qas û dev ji yê ku bi kerema Mesîh gazî we kiriye berdidin û li mizgîniyeke din dizivirin. Ya rast, mizgîniyeke din tune. Lê hin kesên ku we tevlihev dikin û dixwazin mizgîniya Mesîh xerab bikin hene. Lêbelê eger em an jî milyaketekî ji ezmên, ji wê mizgîniya ku me ji we re gotiye pê ve, mizgîniyeke din ji we re bêje, bila nifir li wî be. Me berê çawa gotiye, ez niha dîsa dibêjim. Eger yek ji mizgîniya ku we qebûl kiriye pê ve, yeke din ji we re bêje, nifir li wî be. Ma niha ez lê digerim ku li mirovan an li Xwedê xweş bêm. An ez dixebitim ku mirovan dilxweş bikim. Eger min hê bixwesta ku ez mirovan dilxweş bikim, ez nedibûm xulamê Mesîh. Birano, ez bi we didim zanîn ku ew mizgîniya ku ji aliyê min ve tê dayîn, ne ji mirovan e. Çimkî min ew ji mirovan nestand û ez ji aliyê wan ve nehatim hînkirin. Lêbelê min ew bi peyxama İsa Mesîh stand. We li ser jiyana mina berê ya di cihûtiyê de bihîst. Hingê min pir zêde tengahî dida civîna bawermendan a Xwedê û min dixwest ku ez wê ji holê rakim. Ez di nav gelê Xwedê, ji gelekên ku di emrê min de bûn, di cihûtiyê de bêtir pêşve diçûm û ji bo adetên bav û kalên xwe bi zêdehî xîretkeş bûm. Lê hê ku ez di manzaroka diya xwe de bûm, Xwedê ez veqetandim û bi kerema xwe gazî min kir. Û çaxê li wî xweş hat ku kurê xwe ji min re eşkere bike, da ku ez di nav milletên din de wî bidim bihîstin, ez bi xwîn û goşt neşêwirîm û derneketim Orşelîmê ba yên ku beriya min bibûn şandî. Lêbelê ez çûm Erebistanê û careke din vegeriyam Şamê. Paşê piştî 3 salan ji bo ku ez kîfas nas bikim, ez derketim Orşelîmê û 15 rojan li ba wî mam. Lê min ji şandiyan kesek nedît. Min bi tenê birayê Xwedan Aqub dît. Di tiştên ku ez ji we re dinivîsim de, vaye, li ber Xwedê ez derewan nakim. Piştî wê ez hatim heremên Sûriyê û Kîlikyayê. Lê ez bi xwe ji aliyê civînên bi Mesîhên li cihustanê ve rûbirû nehatibûm naskirin. Wan bi tenê dibihîst, wî mirovê ku demekê tengahî dida me, ew niha wê baweriya ku demekê dixwest ji holê rake, hîn dike. û ji bo min pesnê Xwedê didan. Nameya Pawlos a ji Galatyan re beşa duyemîn. Piştî 14 salan, min Tîtos jî hilda ba xwe û bi Barnabas re careke din ez derketim Orşelîmê. Ez li gor peyxamê çûm. Loma ji bo ku ez badî hewa nebezim an nebezîbim,
من او مزگینیا کو از دناف ملتان ده ددم بهیستن جوان رگوت ده جوینه که بتایبتی ده پیشکشیین خوی سیانت کر. تیتوسه کو بمن ربو بسر کو یونانی بوجی نهات زور کرن کو سنت ببه. اف یکشی جروی براین قلب ترکت. ین کو او کرن هندر و کتن ناو ما دا کو بمخبری آزادیان ما یا به مسیح عیسی هیم ببن ما بکن دیل. لیش بو کو راستیان مزگینی هر دم بویره به مجبو ساعته که جی لبر وان سری دانانی. لیین کو گرگر تین دیتن دمکی چبون جبو منفق ناکه. خوده لشخص مروفان نانیره. از دبیجم ین گرگر تشتکی زیده هینی من نکرن. لی برواجیه و وان دیت وک کل پتروس هاتیه سپارتن که مزگینیه بده جهویان لمن هاتیه سپارتن که از مزگینیه بده ملتین دن. چمکی یکو دجیانا پتروس تا خبتی که اوج جهویان را ببه شاندی دجیانا من دجی خبتی که از جملتان را ببه مشاندی. آقوب کیفاس و یوحنا ین کستون دهاتن حساب کرن گاوا بکرما کجمن رهاتیه داین درخستن جبو هفپاریه دستین خوین راست دان من و بارناباس و اره کرن که ام هرن ملتن دن و اوجی هرن جهویان. بتنه جمع خواستن که ام بلنگازان بینم بیرا خواه. من جی خیرت کشی کر که از وی یکی بکم. لی گاوا که کیفاس هات انتاکیایه از به اشکرهی لبر وی رابوم. جبر که سجدار بوم. چمکی بریا که هن کس جعالیا عاقوب و بین کیفاس به باورمندن که جملتان بون را خوارن دخوار. لی پشتی که او هاتن کیفاس جین که لپی سنت بونه ده چند ترسیا خدا پاش و جوان وقتیا. جهوی مسیحی ین دنجی بویره دوروتی کرن و ساکو بارناباسی به دوروتی وان هات کرتن. لگاوا من دید که او لگور راستیا مزگینی ریوه ناچن من لپیش حامویان جکیفاس رگوت. اگر تجهویی و تو بخواه نوک جهویان لیوک ملتان دجی تو چاوا ملتان مجبور دکی که ببن جهو. هر چقاس ام به اصل خود جهونه و ام نج گنهکار ملتن دنن ام دزانن مروف نبکرنا شریعته لی به باوریا که به عیسی مسیح راستار درکوه. او مجی باوری به مسیح عیسی آنیه داکو ام نبکرنا شریعته لی به باوریا به مسیح راستار درکوین. چمکی تو کس بکرنا شریعت راستار در ناکوه. لی چاخه ام دخبتن که ام به مسیح راستار بین حساب کرن و ام جی دوی یکی ده گناهکار بین دیتن قی مسیح خدمتکار گناه نا تجاران. چمکی اگر از وان تشتن که من هلوشاندن جنوب آوا بکم از تشتکم که از سجدارم. لی از به شریعت جبو شریعت مرم داکو از جبو خود بجیم از به مسیح را هاتم خاش کرن و ایدی از ناجیم لی مسیح دلی من ده دجی او جیانا کنها از ده بدن ده دجیم از به باوریا بکر خوده یکو جمن حز دکه و جبو من خو فدا کر دجیم از کرما خوده بطال ناکم چمکی اگر راستاری به شریعت به مسیح بادی هوا مریه. نامه پاولوس آج گلاتیان ره بشا سیمین. ای گلاتیم بهش کی سربازی لوکر مال بر چاوین و عیسی مسیح قاچکری جوره نهات صورت کرن. از دخوازم تنه و جوهین ببم ما و روح خوده بکرنا شریعت آم بهیستن و باور کرن استاند. ما هون افقاس بهشن
و بروح دست بکر مانا هون دخبتن کو بهیزا خو ببن سیری ما هون بادی هوا ده اف قاس تجربهیان را در باس بون اگر اف براستی بادی هوا بو نخواه یک روح ده و او دناو وده کرمتان ده که ما وی بکرنا شریعت آن ده بهیستنو باور کرنا وده که لبراهیم بنیرن وی جخوده باور کر و اف جیر راستداری هات حساب کرن لو ما بزانن ینکو باور دکن کرن ابراهیم اون نویسارا پیروز جبری و دید که خوده وی ملتان به باوری راستار درخه و جبری و اف مزگنی دا ابراهیم همو ملت وی بتبن پیروز کرن وساکو یم باور دکن وی به ابراهیم کو باور کریه را بین پیروز کرن چمکی همو یم کو پشتا خو بکرنا شریعت و گریدانه دبن نفریدانه جبرکو وها هات یا نویسین هر کسی کود همو تشتن کود کتابا شریعت دا نویسینه نسکنه و نکه دبن نفریده ایجار اشکره که تو کس لبا خوده به شریعت راستار درنا که چمکی هاتیه نویسین یه راستدار وی بباوریه بجی شریعت نج باوریه یه لبله هاتیه نویسین یه کوان تشتاندکه وی بوان بجی مسیح ام به بردیل جنفرا شریعت کرین و رزگار کرن او جبو مکت بن نفره چمکی هاتیه نویسین هر کسی کو بدار و دالقان دیه دبن نفره دیه اف همو وهابو داکو به مسیح ایسا پیروزبونی ابراهیم به سر ملتان و ام به باوری سوزا روح بستینن برانو از دگور مروفان دبیجم بیمانا کو هاتیه اره کرن تنه یا مروفکی بیجی تو کس نکاره بتال بکه آن تشتکی بسر و زیده بکه ایجار سوز جبراهیمو جدندانا ویره هاتن داین نایه گوتن وکو جبو گلکان به جحمو دندانه ره لیبلی وکو جبو یکی بتنه به دبیجه جدندانا تره کو اوجی مسیحه ایجار از وی دبیجم شریعتا کو پشتی 430 سالان هات نکاره پیمانا کو خودی جبری و اره کربو راکه و بوی آوایی سوزه بتال بکه چمکی اگر میراث شریعت به ادی نج سوزه یه لی خودی جکرما خواه او به سوزه دا ابراهیم نخواه شریعت چما چه بو او جبو کو سوجان درخ میدانه سر و هاتیه زیده کرن دا کو حتا دندانا کو جویر هاتبو سوزدان به بمینه او شریعت بریبری عملیاکتان به دست ناوبرکار کی حدساس کرن ناوبرکار نجبو یکی تنیه لی خوده یکه نخواه شریعت لهمبر سوزن خوده نا تجاران چمکی اگر شریعتک کو ودجینه به هاتا داین هنگی اره راستاری وی به شریعت بویا لبله نویسارا پیروز هر تشت دبن گناه تا گرتیه دا کو سوز به باوریا کو به عیسی مسیح جین کو باور دکن ربه داین بریا کو اف باوری به ام دبن شریعت ده گریدایی بون حتا خویابونا باوریا کو وی بهاتا ام دبن چاوان ده بون به وی آوایی شریعت حتا به هاتنا مسیح بو پروردوان ما داکو ام به باوری راستار درکوین نها جبر کو باوری هات ادی ام ندبن دست پروردوان دنه چمکی هون همو به باوری بسایا مسیح عیسی کرن خدینه جبر کو هون همو ین کو اماد بونه کو
ku hûn bibin yên Mesîh we Mesîh li xwe kir. Êdî ne cihû û ne jî Yewnanî hene, ne xulam û ne jî azad hene, ne jî nêr û mê hene. Çimkî di yekîtiya Mesîh Îsa de hûn hemû yekin. Îcar eger hûn ên Mesîhin, hingê hûn dûndana Ibrahîmin û li gor sozê jî wêrisin. Nameya Pawlos a ji Galatiyan re beşa çaremîn. Lê ez vê jî dibêjim, her çiqas ku wêris xwediyê her tiştî be jî, heta ku zarok e, ferqa wî ji yê xulam tune. Heta dema ku bavê wî kiş kiriye, ew dibin destê rastpêr û şahneyan de ye. Bi vî awayî jî, gava ku em zarok bûn, em dibin hêzên ruhiyên vê dinyayê de bindest bûn. Lê gava ku dem temam bû, Xwedê kurê xwe şand. Ew ji jînê çêbû û dibin şerîetê de bû. Da ku wan ên dibin şerîetê de ne bi berdêl xilas bike û em kûritiyê bistînin. Û ji ber ku hûn kurin, Xwedê ruhê kurê xwe yê ku gazî dike, Abba, yanî bavo şand dilê me. Loma, êdî tu ne xulamî, lê tu kurî. Madem ku tu kurî, nexwe tu bi destê Xwedê wêrisî jî. Hingê çaxê ku we Xwedê nas nedikir, we jiyên ku ji xwe ne Xwedê nere xulamtî kir. Lê niha, piştî ku we Xwedê nas kir, hê zêdetir, hûn ji aliyê Xwedê ve hatin naskirin. Êdî çawa dîsa hûn li wan hêzên ruhî yên bêhêz û reben vedigerin. Ma hûn dîsa dixwazin xulamtiyê ji wan re bikin. Hûn roj, meh, demsal û salan digirin. Ez ji we ditirsim ku xebata min a ji bo we badî hewa here. Birano, ez hêvî ji we dikim, bibin wek min. Çimkî ez jî bûm wek we. We tu neheqî li min nekir. Hûn dizanin ku min cara pêşî ji ber nexweşiyeke bedenê mizgînî da we. Rewşa bedena min ji bo we tecrûbeyek bû. Lê dîsa we ez kêm nedîtim û ez red nekirim, lê belê we ez wek milyaketekî Xwedê, wek Mesîh Îsa qebûl kirim. Îcar ew bextewariya we li ku derê ma? Çimkî ez ji bo we şahîdiyê dikim ku eger çêbûya, wê yê çavê xwe derxista û bida min. Îcar ji ber ku min rastî ji we re got, ma ez bûm dijminê we? Hinekên din ji bo we xebtûleptê dikin, lê ne bi nêta qenc. Ew dixwazin we ji me veqetînin, da ku hûn ji bo wan xebtûleptê bikin. Ne tenê gava ku ez li ba we bim, lê qence ku mirov her gav di tiştên qenc de xebtûleptê bike. Zarokên min, heta ku Mesîh di dilê we de sûret bistîne, ez careke din ji bo we êşa zarokanînê dikişînim. Lê min dixwest ku niha ez li ba we bûma û min dengê xwe biguherta, çimkî ez li ser we heyirî mame. Ji min rebêjin, ey hûn ên ku dixwazin dibin şerîetê de bin, ma hûn şerîetê nabihîzin. Hatiye nivîsîn ku du kurên Ibrahîm hebûn, yek ji cêriyê û yek jî ji jina azad. Lê yek ku ji cêriyê bû li gor bedenê û yek ku ji jina azad bû jî li gor soza Xwedê çêbûye. Di vê yekê de mînak heye. Ev her du jin du peymanin. Yek ji wan peymanan ji çiyayê Sinayê ye û ji bo koletiyê zarokan tîne, ew Hacer e. Hacer çiyayê Sinayê yê li Erabistanê ye û bi Orşelîma niha re hemdeng e. Çimkî bi zarokên xwe ve koletiyê dike.
لبلي اورشلیم عزمانی آزاده دیامه اوه جبرکو هاتیه نویسین ای جنکا بیبر ای یا کزاروکان ناین شاب به ای تو یاکو به ایشا زاروک آنین نزانی به عشق و شاهی دنگ خو بلند بکه چمکی کرن جنا دفجه بردایی جکرن یاکو میره و هیا بیترن ایجار برانو ام وک اسحاق زاروکن سوزینه لیکا چاوا هنگه یکو لگور بدن چه بویه تنگاهی دا یکو لگور روح چه بویه نهاجی وهایه لبلی نویسارا پیروس چه دبیجه؟ دبیجه جیریه او کره و باویجه دروه چمکی کره جیریه بکره یا آزاد ره نابه ویرس جبو وی یکی برانو ام نه زاروکن جریه نه لی ام زاروکن جنا آزادن نامه پاولوس آج گلاتیان ره بشا پنجمین مسیح ام جبو آزادی آزاد کرنه لوما همگرتی بن و جارکه دن نکوین بن نیره خلامتیه وایه از پاولوس جواره دبیجم اگر هون سنت ببن تو فیدا مسیح جواره تونه از جارکه دن جهر مرووی را شاهدیه دکم یکو سنت بویه دوی تواهی شریعت بکه ای هونین که دخوازم به شریعت راستار در کون هون جه مسیح و قطیان و جه کرم دور کتن لی ام بسایا روح به باوریه لبنده هیویا راستاریه نه چمکی دی یکیتیا مسیح ایسا ده نه سنت بون و نجی سنت نبون لی تنه باوریا که به حسکرنه دخبته بکیرته ایجار هون باشت بزین کی جواره بواستن که هم بیا راستیه نکن اف سری پفتان نجیه که گازی ودکه بچک هویر ترش تواهیا هویر ترش دکه از بسایا خودان جوه پشتراستم که هون تشتکی دن نافکرن لیه که هون تولهو کرنه کی دبه بلا ببه و جزای خو بکشینه لی حچی ازم برانو اگر نهاجی من سنت بون هین بکرا چما هی تنگاهی لمن دهات کرن اگر وصا بویا و از تنگا لبر خاچه جهوله را بویا خوزی وانن که سری و تولهو کرنه خو بخواه نمیر بکرانا برانو هون جبو آزادی هاتن گازی کرن تنه بلا آزادی جبو نفسه نبه فرسند لی بلی و حسکرنه جهودور خزمته بکن چمکی تواهی شریعت دگوتنه که ده یعنی دوی ده تمام دبه وکو تج خو حز دکی جیران خو حز بکه لی اگر هون هفدو گز بکن و بخون هاج خو هبن که هون جالیه هفدو و نین تلف کرن از وی دبیجم به روح ریوه هرن هنگه هون تجاران خوستک نفسه ناینن جه چمکی نفس لهمبر روح و روح لهمبر نفسه داخوازدکه او لهمبر هون و ساکو تشتین هون دخوازم بکن هون نکن ایجار اگر هون جعالی روح و تین ریوه برن هنگه هون ندبن شریعت دنه حچی کرن نفسه نه او اشکرنه او فحوشی پیسیتی شهوت پودپرستی سیربازی دجمناهی پفچون چاونباری هرس هورکی دوبندی پارتیکاری ذکرشی سرخوشی کیف کرنا بهاریتی و صفحات و تشتم وک وانن وکو من بری جواره گوت از جارک دند بیجم ینکو تشتم وهادکن پادشاهی خوده میراس ناستینن لبر روح
حسکرین، شاهی، آشتی، بین فرهی، دلووانی، قنجی، دلسوزی، نرمی و خوگرتنه. لهمبر تشتین وها شریعت تونه. حچی ین مسیح ایسانه وان نفس بخواستک و داخوازین ویوه برنه سر خاچه. مادم که ام بروح دجین هنگی ام بروح ریوه هرن. ام قرأتی نکن جهور میدان نخوینن و چونباریا هف نکن. نامه پاولوس آج گلاتیان ره بشا ششمین. برانو اگر یک دنحقیه که ده بگرتن هونین که روحانینه یکی وها برحوی نرمتیه بینن سر ره. تو جی های جخو هبه داکو تو نی جرباندن. بارن هفدو هلگرن و بوی آوایی شریعتا مسیح پیک بینن. چمکی اگر یک نتشتک به او خواه تشتک حساب بکه او خواه بخواه دخاپینه. بلا هر کس کار خو بجربینه. هنگی مروف نبکرنین حنکین دن لیتنه بکرنین خود کاره پسنه خو بده. چمکی هر کس وی باره خو هلگره. یکو ده پیوه ده هاتیه هین بلا ده همو تشتین قنج ده پاره بده وی یکو هین دکه. نین قپاندن. تناز بخوده نایه کرن. چمکی مرو چه بچینه وی بدرو. یکو لنفسا خو بچینه وی جه نفسه رزیبونه بدرو. لیکو لروح بچینه وی جه روح جیانا هرهی بدرو. او ام جه قنجی کرنه نوستن. چمکی اگر ام سست نبن امید دمسالا ویده بدرون. نخواه حتی که فرسنده مهبه ام جه حمویان ره به تایبتی جه خوشکو برایم باورمند ره قنجیه بکن. بنیرن از به دست خواه جواره به چه حرفین مازن دنویسم. یین که زوره لودکن که هون سنت ببن او کسن که دخوازن خواه بتشتین بدن درخن پیش. او بتنه وها دکن داکو مروف دبر خاچا مسیح ده تنگاهی ندنوان. هر چقاس او سنت بوینه جی او بخواه شریعت پیک ناینن. لبلی دخوازن که هون سنت ببن داکو ببدنا و پسنه خو بدن. لیجه من دور به که از جخاچا خدانه ما عیسی مسیح بیوه بتشتکی دم پسنه خو بدم. بوی خاچه دنیا جبو من هاتیه خاچ کرن و از جی جبو دنیای. چمکی نه سنت بون نجی سنت نبون بتنه آفراندنا نو تشتکه. آشتی و رحم لسر حموین که لگور وی قیدی ریوه هرن و لسر اسرائیل خوده به. بلا جنها و پیوه تو کس زحمت ندمن. چمکی جهبرینین ایسا لسر بدنا منن. برانو کرما خدان ما عیسی مسیح بروح وربه. آمین.